Impanuka ikomeye cyane. Impanuka ikomerekeyemo abantu 16, batatu bitaba Imana. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nyamasheke, ubwo abakomeretse ambirasi yabajyanye ku bitaro bya Shangaji, aho bari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo bataburira ubuzima. Ubwo iyi kamyo yari itwaye abakozi bakoraga umuhanda, ubwo bari bagiye gusana ikiraro cya Nyamasheke, nibwo imodoka yaje kurenga umuhanda. 16 barakomereka, batatu bahita bitaba Imana. Iyi mpanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Iyi mpanuka yatewe n'uburangare bw'umushoferi, ubwo uyu mushoferi agiye gukata imodoka ahita yikata mu mukingo bitewe n'uko agatotsi kari kamutwaye. Bityo polisi y'u Rwanda ishishikariza abashoferi kujya batwara ibinyabiziga batananiwe cyangwa badafite ibitotsi. Ikindi polisi yongeyeho kujya batwara ibinyabiziga batanyoye ibisindisha. Iyi mpanuka yabaye ku iki gicamunsi, ubwo shoferi wari uyitwaye isaburira ubuzima. Iyi nkuru yarishije abanyarwanda benshi cyane abaturage baherereye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nyamasheke, aho ku bitaro batanze ubutumwa bavuga yuko aba 16 bakomerekeye mu ino mpanuka kugeza izi saha bari guhumeka umwuka w'abazima. Impanuka ibereye mu karere ka Kirehe yatwaye ubuzima bw'umuntu umwe. Polisi y'u Rwanda isaba abatwara amakamyo kujya batwara ibinyabiziga baruhutse. Iyi modoka rero ikoze impanuka, ikoreye impanuka mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatora. Iyi mpanuka yabaye ku iki gicamunsi ku itariki zisanga 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026. Iyi mpanuka yabaye mu masaha ashyira saa 5:30 z'ijoro, ubwo iyi mpanuka yaje kuba mu masaha ya nijoro, ubwo iyi mpanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane. Uyu mushoferi w'ikamyo yahise ahaburira ubuzima. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko bagiye bakumva ikintu kirimo kiriberangura, nibwo kubyuka basanga n'imodoka y'ikamyo irimo iratongoka, nibwo iyi mpanuka yaje kuburiramo ubuzima bw'umuntu umwe. Kubw'amahirwe iyi mpanuka nta wundi muntu yigize ihitana, gusa ibikorwa remezo byo yabyangije. Polisi y'u Rwanda yongera gukangurira abakoresha umuhanda kubibutsa kongera kujya batwara ibinyabiziga batangiye bisindisha, kujya batwara ibinyabiziga bari maso batananiwe. Gutya polisi y'u Rwanda ivuga yuko umunaniro w'abashoferi ari wo utuma imodoka bazitembagaza. Nk'uko mubireba kuri kamera za Kidasomora TV Rwanda, iyi modoka yabaye ubushwangi nk'uko muri kubireba. Uko abaturage bavuga yuko hano mu karere ka Kirehe hakunze kubera impanuka bitewe n'amakoni yaho, ariko bigaragara yuko uyu mushoferi yari mu muvuduko mwinshi cyane, kubera ko biragaragara yuko imodoka yiwe yarenze umuhanda. Ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasomora TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nyamasheke, aho imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo yaje gukora impanuka, 16 bagakomereka, batatu bakitaba Imana. Ni mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nyamasheke, ubwo impanuka y'imodoka yari itwaye abakozi yaje gukora impanuka ikomeye cyane. Iyi modoka rero yaje kurenga imanga y'umusozi yikubitamo hasi mu kabande, nibwo rero abari bari mu ino kamyo yaje cyangwa baje gukomereka, abandi bakaburira ubuzima. 15 bakomeretse bihagije, bajyanwe mu bitaro bya Shangazi kugira ngo bitabweho n'abaganga bataza kuhaburira ubuzima. Ni mu gihe ibisubizo byo kwa muganga byavuze yuko aba 16 bajyanwe mu bitaro kugeza izi saha bagihumeka umwuka w'abazima, bivuze ngo batabawe, ntago bari bwigire babura ubuzima. Polisi y'u Rwanda isaba abashoferi kujya batwara ibinyabiziga batanyoye ibisindisha, ariko polisi ivuga yuko impanuka nyinshi zikunze kubera mu mihanda zikunze guterwa n'uburangare bw'abashoferi. Ngayo nguko rero iyo ni impanuka yabereye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nyamasheke. Reka dusimukire ku mpanuka yabereye mu karere ka Kirehe ndetse kariza abanyarwanda benshi cyane, abandi bagatangira kwifata ku munwa. Impanuka mbi cyane ikomeye ibereye mu karere ka Kirehe. Polisi y'u Rwanda isaba abatwara amakamyo kujya batwara ibinyabiziga batananiwe. Mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatora habereye impanuka y'ikamyo yahitanye ubuzima bw'umuntu umwe. Uyu muntu wapfuye yari umushoferi wari utwaye iyi kamyo. Iyi mpanuka yabaye mu ijoro ryo ku Cyumweru rishyira mu masaha ashyira saa 7 zuzuye n'iminota 30. Rero iyi mpanuka yabaye ku itariki zisanga 24 z'ukwezi
kwa kabiri umwaka w'2026 yabereye mu murenge wa Gatora, akarere ni aka Kirehe. nk'uko nayo babwiye rero, iyi mpanuka yababaje abanyarwanda benshi cyane. iyi mpanuka yakomerekeyemo abantu benshi cyane, ubwo abandi bagize ubwoba, abandi batangira kwifata ku munwa kubera ibyabereye hano. iyi mpanuka rero yarejeje abanyarwanda benshi cyane. Abaturage bavuga yuko hano hakunze kubera impanuka zikomeye, ubwo hari n'indi mpanuka y'imodoka iri mu bwoko bwa kwasiteri yigeze kurenga umuhanda hapfa babiri, abandi barakomereka. Abaturage bavuga yuko rero uyu muhanda bazawubakorera ndetse ukamera neza cyane, iyi misozi bakayikata, aya makona bakayakuramo. Bityo polisi y'u Rwanda yasabye abatwara amakamyo kuzajya batwara ibinyabiziga ndetse nta munaniro bafite kandi batanyoye ibisindisha. Ngayo nguko, reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, niba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Turabakunda cyane cyane mwe mwakoze subscribe, muri ab'agaciro.